لیکن کتینا دسته داعش دا جیان که گله که زحمت در باز کردن اما تمامیش کمالگه دی وقت یابون بشتی آزاد کردن وانا حول بردامین حکومت اهرام کردستان جبوی رزگار کردن وانا ما بس تامن دی او قناغا یکم یا گرینگ بی قناغا دوام تایبتش حول بردام هر جبوی تکل کردن وانا گل جواکی و جیان وانا آسای وگرته و اف قناغ جب تایبتی جبوی خانده کاران زیاده گرینگه تایبتی جی وگریان وان جبوی پروسه خواندنی حتی چراده دی عالی کار به او جیان آسای دی سوا بری وگرنه و مجاره گل برای سعید جردو سروکی بنگه لالش یه روشنبیری و جواکی ام زیرتر بحث کن که پای که راست خوش بنگه لالش گل مدانه برای سعید گلک سپاس کن گل مدانه میکانیزما چوانیا و گراندنا رزگار بوین دست داعش جبوی پروسه خواندنی دی چابه البته وکو جناب وی آگادارا ایرول پریس کنفرانس کی دا والپی راس پاردن جناب سروک وزیران کاغ مسرور بارزانی جناب وزیر پرورده بریاره که هر گرنگش بو تمام یان آسان پیشکش کرنا آسان کاریاش بو وان قطابین هاتینا گرتن شعالیتی رستن داعش و الجنوساید ازدیان در کرد اوید هکا دابریانش خوندن پشتی کتینا دست داعش دا هلبت او میکانیزم و پی لجنه یک بیش عالیه ریوبریا گشتیا پرورده نخاسم پرورده دهو که ریوبریا پرورده سر بخویا زاخو و تا پیکینانو رنماید وزارتا پرورده جی سبارت وی عالی اوید هکا وی بریار بخواه گرتین و گهنه بردسته و لجنه او خالد هکا جناب وزیر دیار کرین ایرول و بریار دا او قطابیت هکا دمی گرتنا وان دابریان خوندنه و پشتی رزگار بونا وان دلیوجی رخصایی کو خواندنا خود تمام کن به هیچ مرجکی آسانکاری جی راحتی نگرن داکو بردوامی بخواندنا خود بدن دیسان او قطابین دما هاتینا گرتنش آلیه تیرورستین داعش و پولا نهیوی وی چاقی تمام کرین و پشتی رزگار بونا وان جی دلی وجرنر رخصایش بر مزنبونا تمن کو بردوامی بخواندنا خو بدن همو پیمانگیت حکومیت سرب وزارتا پرورده و البرواند وکرینا کو به هیچ مرجکی لیبینا قبول کرنو خواندنا خو تمام بکن دیسان اگر وان قطابیان اد پولا نه تمام کری پیشکشی پیمانگیت اهلی کرینیت سرب وزارتا پرورده و به برانبر و هر 5 سال خوندنی تمام کن آنکو حکومت هر میوت چویت هر 5 ساله بستو خو وگری البته اب استثناءات یان ادکاش قطابیت رزگار بیت دست داعش را هاتینا تأمین کرن برین هوش هیچ قطابیه کی را نهاد بونا تأمین کرن لپی راس پارده جناب سروک وزیران کاغ مسرور بارزانی کو با اخدانه کا تایبت تخارزگار بوی دست داعش و همو هاریکاری و پشتوانیت دل امکان دا جوان را پیشکشید که اب بریار برای سعید چندن دیفوان زانیارین دفوه چندن او قطابین دی مفادار بنج و بریاره هنه و فرمانه هنه جماره که دیار کریل دفعه یا جهشتا دیار نینه او آمارد هکا نویسینگه رزگار بویا سر حکومت اهرام کردستان و دیارد که که حتی نه 3574 کس هاتینا رزگار کرن شهر دو رگزید نیرو می البته لیوان دا کومکا قطابیا هیا کو اب مرجد تمام کرنا خوندنی بری نهوشی ند گرتنش بر سال دورو درجه دابریانا وانش خوندنی یان مزنبونا تمنی وان لیوه بریاره همو آسانکاری جیرا پیشکش کرنا زلوه باوریه ما پشتی او لیستا پیدا چونک تیتا کرن و رئیسه اوان قطابیا ایتا دیار کرن و همو اینا آگادار کرنش آلیت پرورده شنگاله و یان جهت پیوندی دار و بنگه لالش و کو سردانا ریوبریا گشتیا پارزگاه دو کو ریوبریا پرورده سرب
ڕێڤەبەریا سەربەخۆیان زاخۆڤە بکن داکو الپی وان ڕێنمایە یان خالە دوێن بریارێ ئیدی بەردەوامیە بخواندنا خۆ بدن و ئەف بریارێ کەڤێ وارێ جێبجێکردنش بۆ سالا خواندنێ بهێت 2024 2025 باش يعني او روش او تدا دربازمی زیده زحمت بیا جبلی هندیجی او سالش 80 چون بطیبتش اگر هم بحثا پروسه خواندنی جیب کین اگر او جی هشتا زحمتی زیده ترین جبوی جیان وانا داهاتی خواندن ده هر وقت قطابین آسایی بیان جی پروسه آسانکارین باشتر ده هبن چونکی بو نمونه اگر هم بیجیم بره خواندن اپلس هبیه بو نمونه جبوی هندک تمنا تشتکی او ساده هبت یان جیب آسایی دیت نوا پولاندا دیال قطابین دن او خواندن خود در باز کن دیسان او قطابین تمریوان مەسن بووی کارن بڕێکا خواندنا بلەس بەردەوامی خواندنا خۆ بدن و احتیمالە 2 ساڵە ساڵەکێدا تەمام بکن داکو تعویض بکن ئەو دابڕیانەوان خواندنێ ئەف ژیژیڕە هاتیە دەستە بەرکردن ئینشاءالله قوتابی مفایەکی باشش بێ بریارە هەرە گرنگ وەربگرن بێگومان وەکو جەنابێ وەزانێ نەک تەنێ ئەف بریار پێ ڕاستپاردێت جەنابێ سەرۆک وەزیران و داخواز و پێشنیارە بنگە هێلالش ji bo vê texa yan ji bo vê şerîha giringa ka zilm û zordariya ka mezin lê hatiye kirin ser destê terorîstan nek ev biryar bitinê belkûl pêş wê jî wekû cenabê wet agadar il mehfelekî hewlêra paytext cenabê serok wezîran projeyê piştevaniya darayî ji bo rizgar bûyê destê Daeş ragihan du renga li van çend rojê bihêda ew bexşîn yan ew minha ser rizgar bûyê destê Daeş ve ber Saîd her esil serwê xalî rastemate îmaje pekirî پێدانا منحەیە ji بووی ماڵباتên rizgarbûyên destê Daişê û wî xelkê ku rizgar bûî piştî wê jiyana zehmet ew jî dikeve warê cêbcêkirinê da vêrê taybetî ji bo wî xwendekaran minheke cidatir alîkariyeke madiya cidatir de hebe yan jî her ser wan alîkariyên ku biryar serhatiye dan ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve di her ser wê taybetî jî wê bi rêpareyê xwendina xwe temam bikin ev minha الجداية أب منحة هاتيا راجهاندش علي جناب سلوك وزيران ويبسر رزقار بيا هموادا إتا دابشكرين بالنسبة وان قطابيت هكا بيشكشي پیمانگهت اهلیت کنوکو هر سال تیچویک جیتیتا خواستن داگو سالا خواندنی تمام بکا و کو 5 سالن حکومت هرما کردستان و تیچوی هر 5 سالا بستو خو وگری داکو قطابی کاربه خوندنا خو تمام بکلوان پیمانگها افجو الیکاری که باشه یعنی دو الیکاری مادی ورگرن پیش بینی های او خلکن یعنی بریا داشته بونمونه دست برداری خواندن بین اواناجی حزا و گراج بوی خواندن هبت الیکاری پیشکشی واناجی بینکرن چی رنگ اوجی هبن از بیشم گلکش وی خلکی چاوره بون کو اب جور بریار بیت درکرنش عالیه وزارت پرورده و هلبت از باورت کم رژه که باش مفاهی اجوه بریاره ورگرن زیده باری وان هر دو بریاره که هاتی درکرن سبارت آسان کاریاش بو تمام کرنا خوندنش بو رزگار بویا و دابش کرنا من حیجی بسر رزگار بویا دا و دست کفت مزنش عالیه حکومت هرما کردستان بتایبت جناب سرک وزیران و الپی رئیس پارده جناب وی و سنترکی پشتوانیا جواکی و چارەسەریا دەرونی جی دەمەکی نزیک دا ئێتا ڤەکردن داکو هاریکاریا پێشکەشی تەخا ڕزگار بوویا بکە یان شەریحە ڕزگار بوویا بەڕێز سەعید مەبەستا من ji bilî xwendekarên rizgarbûyê deştê Daişê yani xwendekar bîne ji ber Daişê ew destberdarê xwendinê bîne ez texekatî bihes bikim renge xelkek hebit beriya Daişê ew ji xwendinê dûr ketbin ji ber çendîn sedeman ew jî dêşên mifadar bin ji van alîkariyan ew jî vegerine ve xwendinê alîkariyan werbigirin پێی خالت vê biryarê bixwe vegirtîn ev biryara taybet e bi rizgarbûyê destê Daeş ئەوێت هاتیینە دابڕیان یان دابڕین قوت بوون ji xwandinê ئەگەرە mezin temen û nerexsandina delîvek û berdewamiyê xwendina xwe bidin ev biryara taybet e bi qutabiyet rizgarbûyî Kurtî eger bersiva mibdî ew lijneya perwerda dihûkî û îdara serbexweza xwe ji bo vê babetî di kengî dest bi karên xwe bike
هەلبەت وەکە مشتەرەگوتی ئەڤ بریار خالێت vê biryarê ji bo sala xwandina bê 2024 2025 wê keviye warê cêbcêkirinê de vê ez li wê baweriyê me destpêka yan naverasta meha heşt ew li jine rûniyê û ew qutabî karibin heka seredana wê li jinê bikin ji bo mifawergirtinê ji Xalêt Biryarê. gelek spas berê Saîd Cird û serokê bingehla li şê roşenbêrî civakî po akê rastaxwîn jê laliş bingehla li ji gelme dabûn.